rise and shine. Yan, so walay tao ang station. Ako lang mag-isa. Imagine that. Mingaw kaayo. And normally at this time, especially now it's 7:10, dagan na gyud tao. I mean, dagan tao sa station around. Kay nabe morning show pa mga special. So bago lang naman ang pa mga special ana. So malamang dagan yun people, and now the situation has really changed. Wala na tao, ako lang isa. Alright guys, good morning! Alas 5:18 na, 5:18, and grabe ka supportive akong family. Silang mama o papa gyud ang naghatod. Kaya supposedly hatid sundo gyud me by station. Pero it wasn't my schedule today kay nanghangyo si Rico Suave. For now nga ako sa mag-duty for him. And yeah, so since wala available na mag-transport sa ako to the station, volunteer naman si Konsehal. Morning dara, Konsehal. Oh, syempre, ever supportive Madam Gina, the First Lady. Nasa likod. Diba nga, gilutuan ko niya init yung pansit nga mas sa una pa siya nagmata sa ako. Grabe lang yun. So, nanagin ko nila kapalang. So, karon we're heading to the station and grabe hayag na kayo. The sky is blue and it's gonna be a long day for me. Imagine 6 a.m. to 6 p.m. na duty, and you know, ako mo ubanon kung sa ako ang kapabuhaton during duty hours. So enjoy and stay tuned! Sa FM booth. Ayan, so dili na gid magsugod ang ato ang busy. Alright, so unang-unang gid kabuhaton. Ay nga pala, welcome to this video. Again, nakita niyo sa title. So enjoy na lang mo and we'll see kung sa bagid ang may tabo for the long day. Okay, so pinakaunang ginamong buhatan right here is to check the commercial. Kung sakto ba ang mga natira, if naabay missing, and it's what I can see right now, na ako'y dapat i-record. So, magtrabaho na ta, and later at 6 a.m., and so 5:44 pa as of now, and later at 6 a.m. would be magprograma me with Brother Bernie, Rico Suave, and yours truly, para sa Amor Balitagtaka, that would be at 6 a.m. to 9 a.m. So, as much as possible, ginapaning kamutan, ginawa mga DJs, nga madungan mininyo on air. Syempre, para magatod o good vibes sa inyo, diha, diba? So, right now, trabaho sa tam, mag-record sa ako mga time checks and taglines, and stay tuned! I'll be recording a tagline of a commercial. So, check na to unang mic. Mic check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Yan yung waves. Diha. So, record na ta. Kaya wala tayo igong oras. Ladies' choice, ham spread. Ladies' choice, ham spread. Meaty, suhiti, sarap. Alas 6 na, and we're gonna go live in just a little while. Yan, so nag-ready na me para sa Zoom, and for now, i-ready po na ako ang self-camera katulgon pa kay kong itsura bash. Okay, so usap po sa mga challenge if you are here on board, kung ikaw ang naa sa FM booth, and ikaw ang manipulate sa tanan kay hello, tulo ni ka-computers ang gina-control, FYI. So we have your computer kung asa connected tanan sa Zoom, kung asa ang ato mga DJs there at home
mag-Zoom para syempre mo on air. So, dapat ang mga among internet, kung magkuha may mga news and other information. So, we have one computer for that. And also, we have another computer para para sa itong mga songs, mga commercials ng madunggan. So, mong gina computer nga mag-manipulate on air. Yan. So, siya ang main computer. And another computer is for our effects. Yan. Panahon na open. So, tulo ka computers, imagine, ang imuhang i-control. Simultaneously, kamulo kag adlib. Magunaw na pabiyapod ka sa imo istorya. So, it's a great challenge. It's not that easy at all to be a radio DJ. So, karon focus ako diri nga computer para mag-atiman sa mga commercials. And later on, just a little while na lang yun, gamay na lang yun, mag-honor na me with Rico Suave and Brother Bernie para sa Amor Balitagtakan. Stay tuned for more pangyayari, for more ganap here sa ako ang pag-duty for 12 hours. Lover! So we just had our ad-lib sa first hour namo sa mong programa. Again, we're up till 9 a.m. And karon I'm gonna get some water and mag-inom ko og tea. Ayan, I love tea. I love warm water in the morning. First thing in the morning, lamig yun mag-inom og medyo warm. Okay, lamig sa tutulan. Especially sa mga DJs, nagamit kaayo ang voice. So, mag-get sa ta para mas mag-double up ang energy. Rise and shine! Yan, so walay tao ang station. Ako lang mag-isa. Agenda. Mingaw kaayo. And normally, at this time, especially now, it's 7:10, dagan na tao. Dagan tao sa station around. Kay nabe, morning show pa mga special. So, bago lang naman ang pa mga special, ana. So, malamang dagan good people. And now, the situation has really changed. Wala na tao. Ako lang isa. And, part din ni karon sa ito mga sacrifices, ang ito mga efforts para naman, diba, malikayan ang na ma-spread. And syempre, to keep everyone safe. So, importante, let's mag-inom og anything warm. Most especially kung sa gula naman siya salt, kung malimubog ka. So, let's cheers with my tea and yours sa inyong mga favorite breakfast drink. So, kamo na lang kung ka-istorya karon kay walay lain. Well, anyway, karon na pong alas 7, another round of kulitan with Brother Bernie, Rico Suave, and yours truly. And right now, balik na sa booth para i-check kung kamusta na ba ang sitwasyon and check na ko sila Brother Bernie and Rico. Sarap! Oras na ito, alas 9:11 na. And finally, naman namin sa among programang Amor Balitaktakan with your Tres Silas Ligarboso. And up next would be the Cowboys. So, magkabisi na po ta sa Zoom and pag-connect sila on air. Let's go! 2 hours later. Guys, oras na ito, alas 11, 11:25. And sorry, wala na ako muna pakita kanina nga nag-on air mi nilang joke medyo ko. And yeah, right now mag-lunch agad ko at the same time murag breakfast po na breakfast lunch kay karong alauna would be Tito B show. So I'm feeling na gutom na gid kayo ko. Dili feeling pero gutom na gid kayo ko. So mga onset ta excited ko kaunon ang gibaong pansit na ako nga giluto ni Mama. And yeah, let's go there sa atin. Pansit! And itlog.
Dagan pa ang chika kasi kahit. Pero yan, nakita nyo ganina kung sa kapadagan ng mangga. Pero liso na lang siya. So, karon, tuloy mo sa pantry. Then we'll get back to trabaho. Okay. Kung mag-ina ko ang purpose day na. So, I hope you stay tuned. Kaya dagan pumutangan later on. Pinakahagok ang DJ ang daw. Sa matatanda o laylay ang mahagok ngayon. Alright, na ako napili na text message. And again, Tita B, mayong hapon ginagawa. Sa akong uyab karon. Ngayon na-confess na po iyang batada sa 2 hours later. Another program is approaching. Kauban si Boy Negro and Sweet Maricar. So, ito ni nga tanawin. So, ako ni i-admit. Sweet M. Yan. So, 3 to 5 is Sweet Maricar. Let's check. There you go. Alright guys, so finally na managad ta sa more sa hapon with Sweet Maricar and Brother Boy Negro. Last na lang yun ang hook up nato with TV Patrol North Million. So, diri ang control pag manipulate para ma-on air sa ato ang console. And diri mi sa among munting TV, of course, for para ma-monitor na ko kung unsa na ba ang labas sa TV. Kaya syempre, diba? But for now, I can hear it naman kung saan labas sa TV. Hindi ko kaya. Saan mo? Yan, si Daniel Padilla. But for now, I'm maximizing my time. Kaya apit na mag-alas 6. And, yeah. So, magbalik ta og loading. Hapit na gid kon naman ako at up until alas 12 till midnight. And, yeah. Gamay na lang yun. Kapit lang. 1 hour later. Guys! So, oras na to, it's already 6:32 and wala naging energy. Sakit na ang eyes. But, yeah, mananataog set sa tong songs and commercial for the rest of the night till tomorrow early morning. And humanagit na to hook up sa Zoom. And also, last thing to do is to logs. Yan. So, mag-logs to sa tanan natong ginapambuhat para na-eye records. Alright, so it's been a very, very long day and tiring as well. So, mo gid din mag-adjust na lang gito. This is now the new normal. So, it's not easy being here for 12 hours doing a lot of errands, a lot of tasks. Although makita lang ninyo seated ko, pero it's not as easy as what you see. So, daghan clicking, daghan pag-timing, and of course, pag-manage sa time. And yeah, that's one of the most challenging also. And bearing all this for the whole 12 hours is fulfilling. I guess that's it for this video. Thank you so much for tuning in up till the end. And yeah, basically that's it. And kanina gid ang bago na norm. This is the new normal for us. Working at home, working online, and doing stuff nga multifunctional, diba? So, I hope you stay home and as much as possible, you keep yourself safe and healthy. Mugi na akong always kinabalik-balik. So, again, thank you for watching and I'll see you on the next one and catch more of my videos on my YouTube channel. And don't forget to like and subscribe. This has been again Maria Feelingera saying bye and stay safe. Mwah.